Dilolostro YouTube channel la hi le xigodini tshikelela kunupu leyi nga tsariwa leswaku subscribe na xitlokwana u fike kona exigodini xa Mampela hi bombisa ririmi rero. Studio xa Mampela The Boss se xi herile naswona xi pfuriwe hi siku ra vunharhu Nyenyankulu eka lembe ra 2023. Hi ta tsundzuka leswaku eka lembe leri nga hundza va sungule ku va aka studio emutini wa vona lexi thyiweke leswaku i Vegas Studio. Naswona Mampela The Boss a va kombisi leswaku va na ku tsakela leswaku va nga tirhisana na xiyimbeleri Benny Mayengani The President. Va tlhela va navela ku va tirhisana na xiyimbeleri Nomonde Roger hi mhaka ya ku languta nyiko leyi a nga na yona. Va kombisa leswaku u na nyiko swinene loko swi fika eka ku vuma, se a va swi tsakela leswaku va nga kuma munhu wa xisati loyi a kotaka ku vuma ku fana na yena, laha va nga va pfula swivandla swa leswaku vanhu lava tsakelaka ku va tirha na vona ngopfungopfu loko munhu wa kona a nge se tiveka a nga rhumela nkandziyiso wo koma a karhi a vuma kumbexana laha a nga vuma kona leswaku va ta kota ku vona leswaku wa fikelela ku va a tirhisana na vona ke. Kasi a va tlheli va kombisa leswaku va na ku navela leswaku va nga tirhisana na Papa Rhulani avuxeni exigazini. Se leswi studio xi nga pfula a hi tivi leswaku vanhu lava nga tsakela ku va tirhisana na vona xana swi ta koteka leswaku va tirhisana na vona ke. Vanhu va ku fana na Benny Mayengani The President, vanhu va ku fana na Nomonde Roger, vanhu va ku fana na Papa Rhulani, tanihiloko hi swi tiva leswaku ku na lomu va tirhaka kona. Kasi van'wanyani vo njhe vo Benny Mayengani The President vuxaka bya vona bya tsekatseka kumbexana byi le ka xiyimo xa kahle, kambe i mhaka ya kahle loko Mampela The Boss va endle studio emutini wa vona. Naswona studio xa vona loko hi xi languta mi ta swi vona leswaku xi xongile swinene. Studio lexiwani xi sasekile. Va ka hina a hi tshikeni mavondzo hi ri hoyoyo eka Mampela The Boss ku va koti ku endla studio xo xonga hi ndlela leyiwani, no pfumela leswaku na mintirho ya xona na yona yi ta kumeka yi va yi xongile. Leswi i swinepe xa studio xa Mampela The Boss loko xi karhi xi akiwa. Mi ta swi vona leswaku ku tirhiwile swinene, a ku seguluwangi, ku endliwe swilo swa Mampela. Studio lexiwani i studio xa matimba naswona i studio xa ntikelo. Loko hi languta na switirhisiwa leswi nga studio xa Mampela The Boss hi ta swi vona leswaku a swi lo endleriwa ku hetisa nawu, i switirhisiwa swa mavunguvungu, i switirhisiwa swa xiyimo xa le henhla swinene, i switirhisiwa swa mavayivayi. Mi ta va mi karhi mi swi vona na kwala eka swinepe leswi nga ku mi kombeni ka swona. Studio xa Mampela The Boss xi xongile swinene. Leswi hi ta avelana na n'wina eka Dilolostro YouTube channel. Loko mi nga se subscribe eka channel ya hina hi kombela nseketelo wa n'wina. Eka n'wina mi nga subscribe hi ri xandla ehenhla ka xin'wana na xandla, nseketelo wa n'wina hi wu khensa hi tlhela hi vuyelela. La ka Dilolostro YouTube channel hi le xigodini, leyi i channel ya n'wina ya ka Gasa.